Mensuben ningalin anginnya baret nak kesiap-kesiap bayune teh. Takut gati ada bencana. Cara kejadiannya di Pura Penataran Agung Catur Pariangan Ratu Pasek ane di Dusun Punduk Dawe Desa Pasinggahan Kecamatan Dawan Klungkung hari Minggu 28 Februari ibi. Angin barete ibi meriugang bale pewedan di purane entu. Ajak kedadua pemedeke metatu abedik. Perbekal pesinggahan inyoman swastike ngortang. Bangunane ane ukurannya 30 kali 6 meter entu meberiuk jam 2 sanje. Pas entu mula anginnya barat gati. Mekuok munyen anginnya cara ombak pasihe di sasih kaulu. Pemedeke ane tangkil na awalne ngoyong di bale pewedaan ane lakar meberiuk entu. Mula je pas wecan widi adane. Adi jag perjani gati kone pemangkune nundan pemedekne ane nangkel entu mekisid. Nah ye mekisid. Ya meberiuk balik pewedanin tuh. Ken-ken je kesiapan pemedekin tuh oh. Akhirnya ada dua pemedak ane metatu ulian kene kretesan material balik pewedan ane dibangun konden ataun entu. Ajak kedua tuh terus play bange ke rumah sakit Maubad. Bin ke Jepane, suut balik pewedane meberiuk, pengempon pura sekebesek teke ningalin. Sampai Bupati Klungkung Inyoman Suwirte masih nengukin. Ternyata sing jengusakang di Pura Dogen. Angin barete ane di wilayah Pasinggahan masih ngeranang punyan jakani empak. Nepen umahne nurante. Intene tetap waspada gen namun anginnya baret. Nak bencana sing ngidang memprediksi. Selegang mebakti apang rahayu gumine. Tim Liputan Bali Express ngelaporang.